Cardong 5 June 2024 Sunita Williams is no dami handsome alang to sumit sik lola si so sik hud lagi. Good centerline camera. 20 meters of the Dragon Endurance spacecraft on the station. getting close considering now we're really low. Experienced astronaut yang song damlo Starliner sami spacecraft yang sami lakum damlo la sutke amen sami ir koklo Boeing company tun sami las non son airplane dum sami hai an sami selam dul se sot bangala tum selam la ke Boeing 4 pm se 1:34 pm bangala tum space song sami damlo dak docking kuriam lo sut bangela se docking kuriam ko pilo se docking kuriam la ke da international space station song dak docking bangke isi joining lo dak space station no si rocket penang song dam lo dak docking kuriam nei ji jo sala daim bote so docking kurida mak me slowly mane panglen jin me to movements me pangden non sila sudim no si pacharap dam na so dim no pacharap dam se me la tum isi mane sung hoi lo bon se me daan mang la tum success dead lo so dim no pede bang na kon se me video se me theklong po kwan ya ning ka rong atum ar luk lu dam cheng lo la so pa tum nong aning ka rong pulo la det se me la suhut bang si itum nong docking kuri successfully lo det na so bang ke pine chema nong la son ke success ki un ke only 3 country la se 3 country ko bilo la se country Russia USA la pen ke China Russia USA la pen ke China tum si un chot la so bang so mission no se me 3 months ta par lo 3 months par at ajat at api ke 6 months se tum extend kuri lo se tum scientist pen estimate to se me bon se me technical issue journey se me tum se me bound so Boeing Starlink me la Starliner pe la spacecraft ke dam se me uni det lo se super bang ke no am da ka join se me technical issue ko lo se la tum se me la so spacecraft ke bound ilopsi product se me la tum chingthang ko lo so si 2024 sa days se me tum hong nang lo jat lo bon se me la lo la si tum dak first team de france me tum dak team se ma itu no la tum dak mane tiam de dak do dam se me la si 150 feet long end to end an lo bon se me la nang to se pang bar me la ke si stadium of field ke thian la no bon se me dak 6 bedroom do la pen ke an ke chuan se me pen an man san se me altum se me han an se me ke thik se me do la pen lang ta do lo la pen ke choi period do lo la pen ke oxygen supply se me hadak system lo ma se dak se do bom lo la pen ke duita bedroom do lo la pen ke ta gym do la pen ke 360 views point se me hadak window lo se me do lo Nasi la anam peni lo bon sami luxurian ki kali bon sami la tum isi sarva pun chit apartment ma ke rak do la pen akan do ke la tum chot ke la da crew member tum sami tum an sami theglong lo dak sami la extinction 32 33 son sami do la so dam tang hot sami dak sami ka pre confidence sami dak welcome sami do nang tum an theglong policy so welcome sami so sami tum i hong lo nasi dak si alang tum sami kwana dis tum sami ke wangan ji han ma ke sia video de lo bon sami la so pen sami tum non ke wang na ton sami news on hoklo sami theglong po pasi tum dam ma jama sami bon sami Sunita videos pe Bruce Wilson sami la tum ke dam ke la ke isi scientific research kuri dam han mane ke ang song long ko son si plan mane ke pareng pola theng pi theng prang sami la pen ke ayat han hoi sami sa the pat hem po space ang song yol hai research kuri yam la pen ka preference sami la tum sami research kuri yam do so join nisi la tum sami space no ke dam no la high resolution si la tum kwani 8 days ke do di ma pi 3 months pen sabi 8 months an do nang ko 8 months sa ko bc tulo na ke March 18 2025 an ba ke dak space X rocket selang tu masuk mekang tu nomlol pendaan semenang li long lo nyon da aberan ta hok pet 6 months mission asi do cholo bon se 6 months mission men same non mang 9 months same turning to delo heben da tinggal issue jo ne pen same la lo asi people ma ke dam ma jat ma bangla so reason si ke dam lo reason ma thum dam la so men ma bangke space X dragon capsule lo asi space X dragon capsule kosan si la dak mane history bangla lo mane copy bosat mang son dam la pen ko ma same 2024 pen 2025 an same ke bang long la sud bang ke lang tum space on locks dulu si lalu asi johnson tum la si space on so si arta chemelai cheplek da ben sarder che tholoson seme do bon seme so porang tum chini te da kapre ke binon seme doji ma ke docking las docking ko pilo la pen ko son si docking kuri lo mane atemene itum space on johnson rocket dan down de support international space stations ke charting len okoli les arn silong seme 16 times an arn silong seme 16 time an arni kachilut lapen ke chon same ke theglong do pirthe long charting la support ke charting same connect chap nang same tum space jong se rocket nan download te product ko son si mane ke join am tech one ke chat long do king phedin se pachara da tum same chini po 28000 km/h ane ko ne speed jo mane la ane ke speed lo example 100 km/h an same tum long byte men dam same makar men dam same connect speed ne di 100 200 400 maximum ne 400 Kawasaki Ninja is 2 hours a mil. Ke 28,000 kilometers an 28,000 km/h speed lo around 7.66 km per second 7.66 km lo si per second ang mo si le roxi atem ni tum 7 km
an gitu nong ke laki a second ben 1 second mong sili rogi lan speed ke chap lan ke chap ben da koson sa tum doking kriam lan 100 km son si da rocket nam te I see pirthe pen hang so on te 400 km on te space on puri po space a video se me thanong to me lang lang bi da link man description so me take long po man se me la si haso ban tum check am to video lang to se me la exhaust ka pregnancy padam pola so chit long pola pen final approach bang dak docking system ke sensor pen me use pola pen camera la pen ke radars la pen ke guide se me da spacecraft se me pachem lai pola so pen se la to se me chikanek nek to asi so pen chikanek la pen soft capture la pen ke hard docking se me dola asi hope nang thomas me understand ma buji pu pus ni thela bon se me da si problem chat my problem chat journey se me to se me si se me sab clear with that high bon se me so di ben la lo mane copy post Sunita video tum ko copy post non abena kle la men ko son si ke dam se me la tum se me chi tham lok ma jat ma se me la si support se me clearly ben se me la se me thano si an se tum long deep meaning pura tum long science arlusi dom chogi ang purna pudam lami bote tum long kaprek video se me wan thegi bon se me tum support de det se me da video se me smart nak policy Johnson to support the comment se me chini lo pela an se bo internet once it mo science are look ki ludam nei mala pen quantum physics to quantum mechanics to la hai an se me tum chali dan se me upcoming videos me le boy na pen ke itu no the evolutions of human theory se me dola apen ke tum no big bang theory se me than lo bo se me no deep down dan dola la lo se man se me some language da follow me the support se me bon se me tum se me na chingthang tum ko piseng ning ma thama science hormone se me space long Pasal tu nak ni mah thamas me dak komen se me bucin no. Nasi pinjam dia balan hello mau pre video cina cina. Kardong.